intervjuirao sam prije mjesec dana Sukija i pitao sam ga da li se smatra utjecajnim kao hip-hop head u Hrvatskoj, znači 2000-ima. Pošto želim ti pitati to isto pitanje, jer znam da si ti radio puno nastupa, betlova, isfuravao si dosta imena, pa mislim da mi ti ispričaš koliko si ti isfurao i da se ti smatraš isto dosta utjecajnim po tom pitanju. Da, dosta škakljivo pitanje, pošto publika je takva, ljudi reagiraju na to na svoj način, ali ja imam taj svoj program preko kojeg je nastoji studio i sve živo i taj nekakav movement, taj Rockavela, znači to je počelo 2010. negdje 2009. u Gundulićevoj u džezu. Rockavela party, gdje je bilo večer domaćeg hip-hopa, puštao se samo domaći hip-hop i nastupalo je po 4-5 izvođača, samo domaći reperi. Znači čak ni iz regije, nego samo domaći, Zagreb, da. Hrvatski, jel da. Stvar je u tome da smatram se hip-hop headom definitivno i smatram se da sam napravio veliki utjecaj, puno veći utjecaj nego što mi ljudi priznaju i actually pa recimo neki situaciju. Pa evo recimo gledaj, znači ja sam kao izvođač sam izveo sam preko 350 nastupa. S tim da jedno 270 nisam dobio čašu vode. S tim da sam znao imat po 3 nastupa u jednoj večeri, u 3 različita kluba. Organizirao sam preko 150 partija gdje je nastupalo, kad bi se zbralo sve, preko 300 izvođača. Mnogi izvođači su prvi put na binu stali upravo na mom programu i na mom eventu. Neki od imena Sirko, Dženakiz, sad ne bih rekao da je ovi pod zadnje sad Čufte u sosu, da ne spominjem ovi sve šta su sad nastupali. Evo, vjeruj mi da se više ne mogu sjetiti ni imena koliko ih je bilo, stvarno ih je puno bilo. Ali Dr. Roga je jedan od čestih, on nije prvi put kod mene, ali jedan od čestih. Lux, Ogi iz Dugog Sela, Intro iz Dugog Sela, Macola, nebrojeno puno ljudi, znači na festivalima da ni ne pričam. Neko iz Kukusa, Represija Team isto tako. Represija Team, recimo da, Tibor, Ro, oni su nastupali čak Represija Team je nastupala ko warm up kad sam se ja vraćao iz Amerike kao moj welcome home party, Jay Lee, moj prijatelj naravno, znači nebrojeno stvarno, evo morao bi sad mobitel izvaditi Miss Killa, znaš čak i Island nastupala sa mnom, milion ljudi doveo. Miss Killa biti bi bila na tvojom službenom izdanju prva, znači na tvojom službenom izdanju baš izašla. Nije bilo službeno. Nije bilo, a Nema ljubavi, da? Na Nema ljubavi je bilo, da, gdje je dobila nekakav, ajmo reći, malo veći exposure, što je uzvratila maksimalnim respektom i što je. Ali jako puno ljudi sam ja pogurao, isto kao što je Suicidal rekao, Suki, Dule, kako ga hoćemo zvati, isto tako sam otvorio vrata mnogima od studija koje 50 kuna snimanje di masu puta pređeš preko snima 3 sata, plati 1 sat, do kavera, do svega, do gostovanja, do hukova, do refrena, do pomaganja, do svega. Mnoge ljude smatram da sam pogurao naprijed, tipa prvi solo koncert koji je Phil Tile nikad imao u Zagrebu sam organizirao ja. U Kebu, prvi solo koncert. Doslovno isto tako, jedno pola godine prije nego je Debela izašla i eksplodirala, u Kvaku na Kvatriću smo sjedili di me molio Phil Tilen da mi bude predgrupa. Šta god kaže, znam dobro o čem se radi. Di me molio da me bude predgrupa, di smo se dogovorili, ok, ja sam tu, ja ću pomoć. Isto kako je molio i za pive, isto kako je nisam cijepidlaka, svi znaju.
svi znaju, oni koji me znaju sam da ne štedim. Isti Phil Tillen koji me pogodio bocom u glavu pa je dobio natrag. Ali sve je to hip hop, ono kako je Target jednom rekao knjigom, sve je to hip hop i sve je to ljudski meni i tu smo da se svađamo, mirimo i sve to. Ali mnoge ljude sam pogurao koji to danas neće priznat. Evo on mi je čak dapače rekao kad sam ga zvao na Rocavela festival gdje si ti sam nastupao, gdje je i Kinda nastupao, Brci, svi i to. I kad sam ga pozvao i Stoka i Vu i svi koji su došli, svi su nastupali besplatno. I gdje sam rekao ako bi mogao doći od repa 2 pjesme, čisto za sve šta sam odradio za tebe i novce koje sam ti dao, ali za domaći hip hop i to, i on meni rekao pričaš s mojom menadžericom, znaš. I onda sam mu ja rekao gledaj, pričam s tobom, on meni rekao Mati, ja njemu kažem Slavene, pričam s tobom i to. I takve stvari gdje je na kraju rekao vidim da imaš osjećaj da ti nešto dugujem, no ja se ne osjećam tako. Naravno da se ne osjećaš tako jer ti nikad nisi ništa meni napravio, znači više smo mi vama radili uslugu stavivši vas na binu, znači ja dofuram Vua, Stoku, Jopu, sebe, ne znam, i Renmana i sad bez dizanja samog sebe na konto tih nekoliko imena dođe 300 ljudi u klub i sad ja dofuram jednog Optija iz Knina, dofuram njega i S-Boja, ili kak se već zovu, ti šta god da jesu, i dođu tamo i nastupaju pred 300 ljudi u Zagrebu i čak napravi dobar show i onda mi krenemo s ekstazijem i onda on meni napiše fegeti, pederčine i takve fore i onda sad ja uhvatim tu osobu tipa, jer još nisam, ali tipa uhvatim tu osobu i reagiram kako ću možda reagirat i šta onda? I šta onda?